yiri kana no bla kala funi tanu wal mando amo désir plus flewa bala dilema chan musul dem san makorwa mali kono ari mali koka nala sora ka foya bismillah ka jema maniga yiri kana mi asikle nala sora professeur wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh asina yiri kana jema ka kasoba alhamdulillah c'est la flambi fo ki woni mano o ko fe ambe zikri prisi kan baga bala jani fo kerengana ma amam fana kan baga fo munum sogolin bana wati bala jale na kan sui kambu fo kama yiri kana kon alhamdulillah nala sona ma bala jale ful kalam ne ful bili ba o professeur yara tay nala sona ma nga bi yiri kana ga ma fama kuma tiafura de kan bana akema ka dangare ke mo chamana bi chale no bi kosoba ni re damara kora gena fo ba fuite je ko bilale ko mais amana ga tia froye a wushula nala le nyara ka ke wushula tia frola ko ser ide ni la be me fa ga buru kali ka alhamdulillah sila nyana nga tawroja ambe ni ame jonu kono de wa fa sabu ma menga toro fofo nyono sila ko muru ga dalu nyini professeur Koti ko mbo ka yi recherche ke ni mo yi recherche ke hakli bi lafiya tiafleni tia problème ka chango juku éjaculation précoce bi faiblesse sexuelle bi impuissance sexuelle bi no bon ni ne ka cham o ko fatu ni mo do be bita soro naturellement diabète bolula o diabète bi dû au ka faiblesse sexuelle la do be bita soro hémorroïde bolula o hémorroïde be di au ka impuissance sexuelle la wala mo ka faiblesse sexuelle la do yere be bita soro infection fana bolula c'est-à-dire o infection fana o be causer kana dû au fana ka o faiblesse sexuelle ou impuissance sexuelle la mais do yere be no o yere tatiti masturbation giro lo kan kojugu o masturbation na laban kana problème do la suma no yere la kolene maintenant nana le nyaka cha fura bena fura ka bara togo ditu awo abena ka tabulutu cha fura do be bita sura le base ka fanga do no di chema anyo fura do la pe o kulungalani anwa kulungalani ni tifuyi ni mo mo kulungalani ta ale be cha kulo de giria ka cha force do cha parce que fendo be no ni bolu ka be cha fanga do ga do be bita sura ni cha wuli la bita sura a fanga batala mena kulungalani base ka force do cha la ka cha wuli ka kulo giria o kulungalani an fura wera la be no ya ralentisseur o ralentisseur ka barati fuyi ka to chebise ka men ibise ka ku kelen ku fla ku saba c'est-à-dire ibise ka mere glana ale ka bazui bon o ko fatuni ay garo giligla o sirulama o fana ka bazi ti doere ale fana bi baraka fasauka ale fana we fanga de wi mena bita sura le jila mado menga nana le nyaga wusula o ya fana damasirui sila ne asoro mo keme be ni problème chama bare be mo chama dal mo tobi fanga bala mo dobi fanga bala wa bi me nga problème kele bala wani tie do 100 personnes 98% chama mo fanga kene ni problème mula re professeur de bina la kali chama mo foko nga kene ngani yoro ni kunda do go banado awo professeur na fa salama sila o jumayi dobe fanga bala dobe abime fana menga problème dobe o problème jumayi ibita soro dobe na sera musoma shekili ka courage soro ka flana soro we kataba nani dobe no mo chama ne era wule ka problème solutionner professeur tiens la fanga benila anga nene ku gelenga koni dugu koni bi jea ni madame mekle shu baba kelerila flana deli babi daika kulwalga ba me wulili ba atinya sila am ngara la chokoro la o kama menga chokoro misiga ka ngamba fu nyono ale de ko professeur ma abe 40 ans bontif doni fo nyini ni cha furate wanya fon fe nyini nya so ron derga chokoro fe nya korbo ale de professeur wili aya juda maka klaka dama kanga korbo Allahu akbar amodi fe dalulaw nya korbo anya so ro takana tala sila ni wusulai
ni wusula indi ite ni wusula inta professeur bolo ki ba jabi da machine ngene de ayi be ninge shuina dugu bi jabe mulo ko tiere la ko madam go ko shaka jante tukoni ni mu flani ne wusuta di mais a base mu yi mo ka don nana le wusula base ti foyi che munu me ni bi ku kelenge ni ti flana soro I wala ma iti ibi da flama iti sabana soro ka ta ka ku kelenge ka flake ka sabake fo madam nga fo ko akainta nana le wusula base yodi chado be fanga bala mi segini nga mo do be fanga bala me nga tsaka ku flake fo mo ko di do kwa bo odu makacha ay baro am fanga be mun na mbugo lo ko mala mamma ngana ko ni o data ni yoro ila donc si ça fanga be mo muna mi segaka nana le wusulain fanga be mamuna walma atigi bi me nga ti ku flaso wusulain ti fanga règle notique parce que chama professeur ni a professeur vraiment niga nana le wusula bi mun minge wusula ni base ti fuyi mamunu be bi faka ku flani saba soro na soro le kollebe flani saba soro nga ne yake ko ni 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 yere nyini shu kono ale dalu base ti fuyi mo mun bi se ka keni ya wusu wa anta infana ko do ko traitement période ka foko ya iga ko base me furaka o tenotere ni furata ni ya utiliser bi ne be semaine ngelen ni dinga client be ma furaina shu subi wusu ala shu subi wusu ala mais ni fura yibla kumungono o dauma wa alle ye santange ibito niveau la ci wala voilà parce que bore professeur ga ko ngombe fra ne ba dima traitement purdo et puis nti fra di machima ka so mi nyininga mumbe ba nyefo akanga glanto gamna mo nyefinyara ni ala sona nana le wusulai aglana afana banino abambulo ya ni ala sona nala sona ma malikoro ani maliko ka ina fo professeur bora afa chuma sa nana le wusula Jafra ni fa do so ala mbal makay gara jero professeur maro ni ngori chama mo de la no ni an chama nglanna aha donc mi mo bala dro professeur wala ne rusla la ne rusla fa ne jaw ñefe ni mal ko ba ben katif kay 0223 77 18 13 94 ni ko professeur mi so e mara ke ero e gi tala so solution pour le salaire pour nala sona angaramo ne pambulo bianga yiri kala jam kan ko so amma fa allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseeran subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.